Uba tebor lang patau kertong shimet ubanyakun na maulai konsumensi ulalej bantep kerteng nilade ha Interstate Bus Terminus ISBT Mauyong. Haba keren sekelap tak bor ba tebor ulong baga jingshim ra jungu banyale yakni election kum kertong shimet kadai namar baga parti kalong tang kum ka uniform handrai ke bakong san kadai ubriu bayale ke election naga bapen pau bolale bon ki kam ha kadai konsumensi walla ulalong tang kum MDC ha ki ndriu sinem baladap. I semua beliau lain step namanya one file ke nomination. Jadi terus nam kumnomi kemat mulai konsulsi nadu bangacap konsim latihan thai yang mana ban num terkam dari bah kini ki terus nam ngatrai nam tak mulai konsulsi bat ni start depan ba lalu lagi bah ngang ngatrai kam ngatrai upai ba usai kecuba babiang habis mereka jijin nam kemat ke salong. Mengiwi bahawa mau lagi sukses bagi pipi. Aku kan mau beli bagi ambil juga yang pipi bagi mabu yang melihat pipi. Maka jadi jangan ngomong ya kata. Hari kebangan sih kalau bah dipai ba kilapet dulu ya kam kebangan alat tray. Kepokong samdu ke bakum MDC hing lalu bun ki bentar ki bangan dia benda untuk senomolai. Jangan ya kata lada kadon makan aku katarung atrai pai ba sutu hi ni sa ie be jista pai ba atar kong santam ko mangala ban juba HP de bagadika jingjit ini nomi khamat molai bila pun cuba tai kindat kita kam di ba pai ba pi din pai khamat kan pi ladangi pai khamat kum MDC hapang isong pod council nilale bun ki kam ki bangi perkhat mentaka jabri jungi kong sandu ki babun ki an hakatam ke pengidon mengi mentang lala ban penurong balong bokong santam kawen kita kian ke bang ada dapat jikaman kadi ketu kalanak ke beberapa nilai lai ketu di kaan ke bahadian katnos nam su ngiyo mengiban codified ke bakan long an lo menta kalau long kalat ke jenda kandu siap ketari bokong santam ke bah hagajing long MDC jungi le bat kimi ki benta de bede pat konsensi upat ba jak song mulai la sakhi ke kam ke bangal la trai wala rang de tangkum MDC ro tak jing tristom ke jonga dakat jini itu itau hapok ka ki office sarkar ki bangadon ki bun ki benta ki banglale nam ta banwara ya ka reka paru kum MDC hapok sno mola kata di bopai ba uli ki kamal banglatre ya abu sujak tidak di pakimat ki ha bede bok sno mola kita hagni indus nam ki banglatre ki barang bun ki jingduna ki bangadon kambat pet wala dakat dem kana kum MDC ngamedon betai bok state government ru ha bede bat ke bangin kentiuk sno mola hi orang itu sistem kemudian juga kemudian mesti begini, bat kemudian lale ini kentu sistem dengan wan biang hakik kentim ta lupa bau ibit biangnya kadang dan pun kiki kemudian lale nampak kepit kebiang untuk sistem mulai. Wah tebor, bila asim ya. So begini kerja pi kelawan, ya rapi pi pan, kampung ya kecance jumpi banjok begini tu. Pi dari fikir mah sistem arjat kendai ru, ngajak kum independen kandidat di, bat hadian pengajak kum independen kandidat ngapan perkat nampak mulai konstruksi. Tegi poi bandung hiti parti kebangin yo benisim beta nak beta benkeni kebit kebiang apa ka diskonsel bak hamtam apa konstituensi dengan i bakani ke jingsim rajang aku mengalakran bros kata nomor pai ba di pensiong di pai ba penyeng te apa pai ba wong bangi haban ya kun independen ya kun ya ka kum independen di pagin tray nam tak kebit kebiang ngepet nga ka parti keselong tangka uniform mereka bukongsan di breu kan breu bateri kamu kam kaya nomor habakut ini job apa mulai dia buat patah bapak terim dia ke parti ke bangadon hotel lang nak dia nak nunggu bentar ke ketari batam ke bangila benda nam tak bit ke biang juga senang mulai bangi mi kemat ke dia nam tak senang mulai nam tak pajak senang mulai lo tapi job biang nomor kumbani pau nam tak jumpa bahi kecingkang ke plebek hakini terus nam ru pajak usaki kita bangang along bet nam tak pajak dia nak pois katong nadu bakong santam bangandon nadu bastang bangan job hi kadi ke bentak ke pajak ngang along open be pajak anytime kam dan jikang pajak kira banwan nga hakan no por kom kiwan mentaru kata di kuwe ke bakon ini kadut nak yang apa ini ya election MP bangamli kadi ke jingsar bu pra mulai kata ibro ikatang kadi ginti no fi kala kadon ke jingkala kindat no be kala khamsutu ya ka julong juman jakani ke parti pi nga naspek ne ka MLA election kadang dokumwe ka MP ka along dokum tu hak MDC nga tarai kan mana ko ipat kecikala de ko mo mene ngi ngem la ban patay ke ba
kabangi habide begini cincin ini be pajba mau pajba oban sa bishar ya kayak bakini ki parti ki latre kamu itu bat usa bishar ini lagi latre hakan ko benta pengila berle naga benta kebit kebiang konstitusi